Baetobo basambila wabawilambe. Baetobo basambila wabawilambe. Baetobo balomba wabavangila. Tukonkota mukimeno siya luvangila monsoma luzolele. Tukonkota mukimeno siya luvangila monsoma luzolele. Baetobo basambila wabawilambe. Baetobo basambila wabawilambe. Baetobo balomba wabavangila. Lukonkota mukimeno siya luvangila monsoma luzolele. Samiti tondele teteni na tisunga kwani njina kwani tata kimembeta mbemba ngoma mwana kaunga mushi kaunga tekulo mpanzu tekulo mwishimbimbe. Samiti tondele chereka tata jetuma mpungu nifunda ya matondo tutavutula kwenge katabelaza baguti tata jetuma mpungu munjetulo yatajetele mazono singe bakitekela kumantwala metu buno nge wabele kumantwala metu tukabwa tambusi kumbi jetu kuna kutabelete kutakiri nge wasariria kati jetu buno tata jetuma mpungu efuna matondo tavutula myanka makulu na bele muluzulo lwako abele tatu tukakubobe mujinjila bachiruma kumbi be mutoto abele tata bikasa kuluna ranji sinzana yanji ifuna amatondo tavutula kwenge tuka kubunzonzi bubele ampimpa abele tata jitonza tata jitoma mpungu bika utuvwa tata jitoma mpungu bika tabama kesa mako tasalasa luchako muntima mosi kakibandi tasarela cho muntima mioli katusarela ndi kwa salu kya gisuni abele mampungu bika utuvwa bika tukeba bu tukotele mvua mona banjiti bo tabele mvua ntama tabele kwesi busa bona mampungu nikwenge tuta lomba abele bika wasala katiza betu abele tuka kumuna kesa kabonga tashanji mampungu kafweti sarela saluti yako kasarela cho mutima moshi wo tasam kono tata jitu mampungu abele bika yanju una pe kayawula kwenge kakala sika lenda saluti yanjiku buna mfuti lomba kwenge mampungu nge watati kongo tabo ni kuzurula lomba buni kwana bani betu tutama kongo tabo kwenge bani betu tutama lomba kwenge abele mampungu bika wasabi mangu na bijimbu akatija betu bika watala kubove kumaboluko kubove kutupitalo kubove na mpachi zao abele mampungu bika wabavwa bika wabakeba nyomi yanka makulumi bayidigiri kabatarumya zabako abele mampungu bika sala katija baru bika mampungu wasalampe tuka kwe mfumo yi itututware sara abele bika wa mukeba bika musa kunchamarai mako chana bobu san subala banji kunchamarai abele tata ditu mampungu metu neta gungi beto tutama bingula gungi tuneti ndonga zetu zampamba abele bika za fuluka majamaa bona tukureni tuka kubobe kumbanza nzinzi bika mpa bakeba bika banaru yintware etuka kwa mama zebi barumbe batama bingula nkumbu wako abele bika wabanao yintware bika bakeba bona tata dituma mpungu metu ndeta kungi tata dituma mpungu abele bika ngolo zetu zabaza mona abele ngolo zetu tufutiza sarila tabika mukisarila kwa kisuni tata jetuma mpungu bika ta sarila saluti yako buna utatambri beto tuijiri mkuzisela saluti yako abele bika ta sarila chu ntima mosi buna bundomile bunka eka skulu ito
Samba. Tata mampungu kulingo mtete funda de matondo ngata makukutonda mubunguti luzolo ngeli kondo nsuka akatutie tata baboka tata mulumbu ekiba lumulumuna tata mpungu nsane kansinge officiel levo officiel zo tata mpungu mjata ntoko mubunda na vava mbungu tata mpungu kuziwa malongi mtata nimjo tata malonga tata mpungu mamoka matukuzi wayo haka tata mpungu midu kila malongi tata mpungu mimi kunga mfumo bikampe vya kunja minaka ya lang tata mpungu bikame mimi tuwe tata mpungu tawana tasanga tata PV ayo ilumuludila kanaka zinda ya lang musika musika PV ngea kunja ya lang musika musika tata mpungu butuzi yo tata mpungu ngea kakazi yetu mamongi zo la musika musika tata mpungu bizo na bimbe tata mpungu na majambo tata consigne que l'on est en train de voir la bébé pour le dire à la bat que nous voulons qui est le cas de l'homme de tout monde sur le banc pour les gens de les chanter Geta Congo. Balulendo mwezo bakweza muyala Congo. Balulendo mwezo bakweza muyala Congo. Balulendo mwezo bakweza muyala Congo. Mwizu bakwiza muyala Congo. Koteleno mwizu bakwiza. Balulendo mwizu bakwiza muyala Congo. Mubichuwa mwizu kakwiza. Balulendo mwizu bakwiza muyala Congo. Mukimbangu mwizu kakwiza. Balulendo mwizu bakwiza muyala Congo. Amakipa mwizu kakwiza. Balulendo mwizu bakwiza muyala Congo. Abingulendo mwizu kakwiza. Balulendo mwizu bakwiza muyala Congo. Kamongi mwizu zikwiza. Balulendo mwizu bakwiza muyala Congo.
Mulendo
Tata na mama tubongole bibuka. Jibundu ya balongoti kuba manene jaka matondo mamingi buna twiziri vava nimukujisambila kwa tata mpungu tulendo mupakintwaji muyandi mpepe ya mpungu ya makijika buna muyayi ntangu mutweni nambo ngachi kwa tata vo mama bakamane kwa nsangu chitararikintwari akatikati jetu sangushi bakamane kumalu mayindu mamuturire mamukichintware ngwilu za makutu mumpilako zozi tarikintware akatikati jetu buna batatuna mama tushile numulemfu batatana mansende utondo soma pani na pani tata kimende ngombe mwana kaunga mushikaunga tekulo mpanzo tekulo mishini tamu ya ntasa sambu bijugu samadu chuvu mfumu kaduka ka mfumu ka kutakanga barikadi chukwa chibaka nanje neno tela barikadi zole chibaka nanje barikadi antete bakoko na misolo kabe no chafa solution kwa barikadi mushi yokunewa kakota kwa batakote après bon nta sasa mumeso makanga mabele ntamu yentavumula meso mututila après mutulu chideja mebena ngo kuchufu après mutulu kunjela ka barikade tazo ndila bulukengo abi kongo ya kakabya kaka lukengi abi kwe mwakalu shire maji mwakaka mchishamo maji kwe après chincholo chuwiri après muteo kunjire chuchu weli ntamu ya kaduki rukatavu tukota weka beka bagwa bingi yanje kaba muna chinu chipoi batamu na chinu chipoi ntamu ya mkokisiru beto bitu wanso nyanga utatalaka mumu atu kabele grafia kwa kalwe chiki yikuku nitumba maikamba kaniki kwa hebo tamu ya mkokisiru nikatele beno ibenu tamuri musalasalo nantilenge itamfu ngumbu tatu akumpoze le chuvu après vous tuku kumpoza chuvu ngana salu chambongo na chelumolo mbongo anje kisalu sole le nantile chilombolo mbongo chaka bya byole chilombolo mbongo katika nsamtate nantile ngeta mubota sur la salle chilumulumbo mente tata mampungu njivenji boka kunsarisa untata amla salle chilumulumbo saki bele kenanji ngadushu mbwata ibele nani mbwata ya moni boka sur mbwata ineka mwatu insects jibabu kumwatu kusangi jiza jinene jiji mabulu tondo kadushi mgo ufuchiba chana babu kama gutachika vraiment gilete huna yongo futsela selu ya libo kaduka kamba ko kaduka kamba ko yongo futsela selu ndamu kama nishi mukuduksa mabulun tontomo tele menjile kwana ka kela ntalo kela bete tukere kwetu kuna kutukere kuna mungu kuna tutalo kela benul tatamula sana ka chende no kuba benu bolbaka kwa lumbu chenulubwane yana penji baba laka musasama atatuna mama chinuli
Tetevu ndina kuchisonga ndina kwani mama mazonda jamazonda ndina mushibumbu mwana msembo ntekulombenga ntekulomvimba mkimbangi butolo suya kunja tata wangu nchila lengo sangu kumalo kani kutubele kikilo kula tubele kineto mfumu kabele kangu kachibele kabele kangu mbashiko mukachika bele sambila katujimunaka ijifana ka wola ja 14h katujimuna ne bonso lumière bo babaka ka photo flash yoyo no intware par tujiyamuna beto bakulo baka bachika muninga na mebu ditasunga manantela yoyo na PV ya ntantu ikotela katije kwa mfumu bagara bele ka jite mfumu mukachi ni kaduki rebo kataduka katamila anshipa bakabika to ekuti mweni ko net chimba chikotela katije to mataza bakume muntamina kuntamina kwatu mweni mara mushu kotele akachijetwe apa mebu nitasunga mana ndiji muna muba ka esprit koteleke ka espangu mushimamba beleke nibukishiza kala ka mumba mukazo tatu manchendo mukazo bukishiza kala ka momo apa mbele tagu mfumu espangu emoiza kale ukazakale ya chintala cha mukazo ni ukazakala de mfumu ni mkabongeleke ka esprit na mumyangu yijiriki bonzo mfumu wayenda kumamba wayelesa chimbe kokayilanda kumamba yandika yangalako nika mulanda mfumu katanaka yanipe muleji nikayiza ku kabo kayiza ku malo netu futuru kala ukushi nwanisa mente mfumu ewoni yandisa kale wo mumube kwa mumukazo apa mfumu bongele mamba fukiri mwengi mamba nazi bachigiri mututu mukakuni ka bonso futuru waganete mega tatambila mu telefone menje kazunza mu telefone okakuntele bubunchi onge ncho façon na kutuminwa mutela ko memu mubandele fele bo mutela mumukazo ngode kazo me na kuterele nchi mumukazo njene anchi mutela fale bo mutela mente mbefuna mutela basongi ushitu kotela funa mutela apo menje ka mutela ke bubambe beto katuneto munyangu katana nyangu ko beto mukumije minato na donc bikeno kwambi mfumu samu mushika tatu longa tabika mbita bangu nsongo ni wo kwa na kumije mina nimbele na mutangu na ka kumije mine yani apo kuchire zuni ni mekwa kabele wa membele murana ka conseil ambe kusanji bo butasa myangu meme takuza kubeto beto katuneto myangu beto muchizuni ko totuna samu mushika atalana no kumije mina tabika nombi ngana nge bo butasa rilambi bala ba bo benchi ba kuchire nimbi yo batafutu sarila ngana nsayibu ikubakan mbiyo batafutu sarila ba futu kusonga obubi ngana nge nsayibu ikubaka ambe tabika mbi kwa bichini ba ngope yo ba bisushenge batata mambo nchi balongo tukuba mane kama tondo mamingi sangu batushirire mumbazi ngati kwa tata vo mama luengele mu kutubangurula bichini byansangu bya kutushira mumbazi buna batata mama tushira no leo tete ndina kuchisonga ndina tata tarangevera ni mushimbe mwana mbwala ntekulumbe mbimbangu mutol sulu ya kumira nina muna batata mama chile lengo eka mbutaki mbembe tutumukine kwa ndi munsangu bishu kutusonga bonso lukolo mpimpa luyokelelwa kikesa chibona mbila tana yirika myo mituwiri na mitulongokele mu kikesa bele mpimpa myo bijifu tutomo shila kimbangi mumbuta kikesa buchitama batika buna kwa logela buchitama jibuka bamakesa ntete mfumu tete logela bati tete jibugila tete kimokisika jubula logela bamakesa deja bibuga yabanso ni bafichi kuchibongela buna babelaka maji mpeni buna bungu maji chimbangi chante kwa songaka mafechi kunama muna makuna mabu tuzebi chi yankazu gababe pepela gana abakotelaka ikisarori ta bagana pe ta kengana mwelu fichi bonguro kuba mabungu fichi bakula batama kota mpeve pele gumu shibubu gena shibugana chiteza ntantu kashilenda akota ko ni mafula mukanga ukolo la maburi tonto
unzonji bo aba tokolo yoka bifani batele mabuni mtonto bazonzela bankami bazonzela mukikesa kabo banachinaka ngurikoka umuntu binyenya kwabe bina myangu ikengerelanga mfumu zao buna beto mpeni botu fichiba bwana yandi twarsa kikesa mugimpevi kamana bonga fanikisa beto a kikesa mchatuntu mugandi tata boita mbongo kuna imbangi yoke la ngolo ini yandi tuntu muganga mukikesa kandi bonzo ntanga tele beto tamana kubama mbuga tutambila yane ujufutu kubika pele kumbuka futu kubika bina tamadela kana tamana sabun sungu talaga bushit ka shira bun sungu kompe buna pe mufutu wa wana yani pe ashiki pia una tabanza chitotumo no kubama no kisa mo bijikutu bulonga mwele mama amazonza ntama banza ilokela chaloloba mu lwengesi kabonso bataga chi chimunika kachuta atsubula disuku tabeno bakuba mata beno mukilokela ungu talaga tubela bakuba mako beno butamu nan tsamina kachoko tamana chitazan tantu juru mana kuta bonso batele ngonda yo luzolo lwa bantu beto peka myangu ako ka ngiwa wena okuba ma mukumira mina mumpimpa batutereleke tomutala kesa mukumira mina batama tala kesa mukumira mina mchitoye ambibu gatama kuiza gataku bwana kesa nkenge kuba mane mukumira mina yandi ninchikikasa lemba maka lemba ma buna tamana baba kuba ma mukumira mina mchitazo mujukwiza lemba mako ajukuji lemba mabungu kumira mina kwatu basonga buna tabeno bakuba mu lokala tawuki ngachi babonsoni boshimana bonso mama baka lendele buni chimusabu nzonje bona bulembegele nchitayina bakuleno tabeno bakuba ma tabjimbichile no bunzonje buyoka ata tumone walanda mubovu tu shikama samu kyaki lokala ngachi kabaya kya bibuna betu no tu bakuri batata na mchile nene ka njina tata milanu myalumwamu nabana tsama umukamushika unga mwana ngadu tekuro kaunga azimbara munda tsema mbacho kumira ka moka mwele tata kuwa manu yabatama zonzela akatira chikesa bochi lokila buchitama batiga tabanza muntu wotugiri kuna mzwandi sungula zuba vula kutua naka mbatule bataka tadinga maseno jinitu mabutama dinga masajinitu myomi amentsu mbele netu tufweshini muzolo take tufwechi bakin kwarna tata mampu bwana ka telefone tawa kanta banza tela radio yo kule na ko mu wana radio na telefone kimanchi mo shifo chilanda ni telefone yo landa un telefone kanga ni radio wa orbeto bobu tutaba mu kuba manu banza yeko boba tama kuiza batama tomba ke babakotesa bambaji bakota kwawo na boba batuzubula meso na makutu vraiment bambaji po batakuiza ntangu jibagako kabafutula aho mpe bamonako nayo bayogele abakotelele batama bamonako alors que mission ya beto bo batakota nga bele keta baka kanchifi taba kotesa kota vraiment baombe bayangala ka ntangu ze komo banyonga bwana akatuba kotesa yako donc batata na mama ni muzuluta mkuba manu ya tumubaya shikishiki ubungu chikulu sambulu tukwizaka bo utakwenda kulusambulu chizaba chi kulusambulu njere ngawamana sa kulusambulu weleka mabanza magama futulu kala kunanzo loka lushira lusambulu tatira mama yotu bakuli shira Molo kuba meya ya galube banzi kuba meya ya molo kuba meya ya galube banzi kuba meya ya molo kuba meya ya galube banzi kuba meya ya molo kuba meya ya galube banzi kuba mama tata molo kuba meya kuba meya ya molo kuba meya ya galube banzi kuba meya ya molo kuba meya
kubame ya Bobalomolo kubame ya kalube banji kubama batata bobalomolo kubame batata kalube banji kubame ya Bobalomolo kubame ya kalube banji kubame ya bobalomolo kubame ya kalube banji kubame ya Bobalomolo kubame ya kalube banji bona ni muzolo tame amenti mkutele amu kufini muzolo tachi chikesa kwa abazonzele chikesa bazonzele na kinkenge kesani nani kesani wokanga amafula kesani nani peloko nkenge ni nani wo bakulaka tala nchita ikotele awo feti bakulaka tufeta baku jiba ko mungula mana baku chijiba shiri vwanza kasata ama na shiri sabubi tala ko mfumu peloko kuboba bandaka na wo balumboba kuwama buna tabaki ni wakuwa mabungu kisa nuwo kinganga ntantu kandaka kutako kisa nuwo bakulanga tala ntantu kotelo botulende sa mugumusa nitrozo peto peloko mukumukuchika ntabanza nyo sinini byo bishuku tubangurula nukolo tukotele belempi mbabona abatata mamishilende Ndondele. Tukubamane? Eka mutitini sangu twinina. Bunje na tata sola jomi kuiza mushindamba mwana kuimba ntegolo mpanzu ntegolo nsunji mukimbangi ponto alusuri akumira mina buna batata na mama nsile no leo moko amwele batata munsangu jidugiri kumalo akatikati jetu nimuzolo futu yika kwa nchebu chikesa batama kutuzonzela Tinkenge batama kutuzonzela mutomo bamu nchikamanu ya beni mutomo bamu luwawa nubuna budelakane nabuna batama kututombela bungu mbandu jiyokele jilendi chikesa kwa bakulukulu beto lwenga biri lwengaka changu batelamane banne chingi chimini muchichini kyatelamana bamfumu michuwa bonso bobatelama munwana mvita Kongo pele ko mukachopa jamvimba bungulu wawa nuluri nawu bakula biri bakulaka bijimu na mikayulu myatula tata mukache jawu kabete mumbandu yawuji mubakula myamyo myabatama kututela mubakula myamyo myabatama kutusonga kabutama delakanako bonso butubele mpimpa fumu zuka dugishike bya nsoni beneno amalumeno kabeno tomba tama kutuko bya tombe kundeko Niana ntangu basiri ntangu batama kuji kutubangurilaka batama kuji futu kututelaka talongoka tafutulongoka ka butuba feti nchimu yishimbakane memi atulongoka leka tutama futu mya sarilako memi atuzebi katutama futu mya tula bati chininja china chidelakaneko nimuzolo kututela kwanchi mvita ya katikati jetu nteteta kota mvu ewo Zuda belevulu duka boncho kompeve Zabenonchi mumvita lwena Bamakesa bankenge Zabenonchi mvita ya inene yeganeno akatikati jenu Bonkatika beno Bamakesa bankenge bakakaba bongozologere mubimbevo Tabele sama yendo kangachi mvita nibimbevo bituri akatikati jetu Kankatika mvita yeko ituribu abu akatikati jetu Yukotele mukachopa Bonso buna babwana bankaka zetu Beto mpe yuturiri Ka beto butwenena ba makesa Butwenena bankenge Ngala nige tutama tilamana Batele mukongo dia mbumba Kongo dia ngunga, Kongo dia lemba Bina kaka bichini bimusi Kongo dia mbumba na Kongo dia ngunga Tataru musi nguru musi mpangina yaya Mabuiri mkongo dia mbumba ni mabuiri mkongo dia ngunga Kabo mabuiri mo kongo mo shimomo Beto ni botutasa ni botutama sa ni botutama telamana Butweni na bantu bakimpevi Butweni na bantu batelamane muri bundura kikulu kyanti Baba lwenga saga ntangu vasiri ntangu Tufeni bakula kantangu vasiri ntangu Muzaba kanga mafula Ngati mbiya yo Yalombo fututula kwa kwa tue betu Kabo abu mbi ituri ya katika chidetu ni botutasa
ni botutama bela bungu batu lwengesa bungu batu tela kaka tusari ama yelako muyara katulana futusabu noke nako mchango batama futu kututela masamu chichini cha tukesa tashikama talanda tabwa mungura njila ngati mamoma kubwiria katikati leto tazaba kabotu wungurilamu chikesani mukenga mubitini bya byensunu chinsuni chimpeve bonso kwa butele bambuta beko batwe na bijimu na mikailu myatu lwenge laka bambazi baturiri beto bakotele kanta angusaka baturiri katuta amazabako bakotele katuta amazabako bashiri yiri kaka kanso baboka tuta amazayako mboko banga bungu basunga mana kabalende bayambulan konoko bijivutu kutubwesa jaka buna butwenda muchikesa muchinkenge niyana batama kututombela tatela meno tabeno muluzolo ngonda yiyokele muchichini cha mvilukulutu bele ngashita za baba mulo wawan kaba abo batutele tabza baba muluzolo lwa bantu rata bantu luzolo ni lwe tutama shinga sabu twenina mbongi la kwachia ambe luzolo ni musarila myeme batama kututela me mifunu me tuvukila bonso batukokesela kumida mina kesani kumida mina nkengeni kumida mina wokwa vuemi mu kumida mina bonso butukushi tambula bijimbu era konso muntu lwe chimvatu kumida mina banshilaka mu chimbangi buna bukatambu bijimbu ni muzolo songati mbuga ni mbuga ya kwenda mbuga ni mbuga ya telama yandi feni bela mu kumida mina yandi feni telama na mu kumida mina mu mabanza manji mu mayindu manji tutondele batata na baba ngo tutokolo suku Dalechi appareil yoga ina na volume ya yingi ho donc abele fileta tika kutunga chowe tatamo Nzoba babo mokaso na nzoba mtu sawa. Bafla tersi. Masıçını böyle böyle alışın. Evet, biliyorum. Esse volume. Isso aqui. Isso aqui, ó. Isso, vamos ver isso aqui. Volume da música. Geda. Isso aqui, tipo. Eu comprei isso aqui. Volume aqui. É vai ir Salu chambungo mulule roje kasalu umajele kama na buche kajitokila te yave mabene punguye kasajela te yave mabene punguye kasajela muna mengama Kata mokele. Carlo.
muna menga manzima Makatamukini Yambi mabene bungoye kasadila Yambi mabene bungoye kasadila Zanguzo Simba tu mau kunci lagi apa? Orang tiada yang lupa bonga. Dapat tu dapat umbat dalam magan. Na bonga tu cina jauh. Cak kami reportage. Dapat dalam mau, kamu. Bela dalam mana momo? Ni pun cile, betul mukat. Bela gua ibu. Kan, berkata bela kau berkata semak. Yoke, mama berkata yoke aku. Tata mawima ngange gig matu taseko ngebe kwa kundeko ngebe tasa lancer matu yo bilokela gabena ku chukuri sagala ni mutu luka kela mita ka talla na ka tabake no bilokela tabakula kela bunzonzi italla ke no bilokela ni bolu juwa bolu bakula seti buzoba kwa bona ka buzoba ku mata tuturisa ngane tin matu samu kululu salamodu atapatu akiska pembe elasuma Itu Carla. Kululu salamodu atapatu akiska pembe elasuma Tafuta kisacho ya kakayo. Kucha kucholelo. Sakoti. Ah, mando na kwenda. Kucha kucholelo. Kucha kucholelo. Kucha kucholelo. Kucha kucholelo. Kucha kucholelo. Mama kata wapo. Takar bunga tena teba mama na Carla kwa wapo. Kucha kucholelo. Ambe sakwa wogo kuna muna nukampa sakwa wo matugo sakwa ganeke. Just take it.
Matondo takanga tuko. Bena chulu talamana makachumu. Bungu banalo. Ni beno lutabonga mutu matimbanga timba. Mutu wakaka wakumbi chiwa yoga makati. Umushimu kwa mbashimbangi kwa. Matondo. Nsangu bobu jukwiza aka konako chubulugwiri lupoterele ngwalo wayo ngunza kazaka makampamba ne muntu wantelebo tata malanda bobu ko yende kwako wamana ko nanzila masuba makubakiri buvunga ma rana kasubila tumwatala balombo watota luwa lindo watota tumbwila mpamba kaina bona boka maswami kumbakula gaga kabona boka na kungamanela tanguza kambila ibela akabo chima kabakila ma hotel ma chima ngati wa yoka keba ve jambu sako barke tutula kakaba kuhungiri bakako mu mundeko sako bari yoka chima tutula ka mundu bungu bilana nsansa mbi kuturula zaba kuma nima mbote yeko mbote kuturula zaba kuma nima mbi yeko biolo ka bibaka biabere salabi ko sala bo tutagu ngabo tamu sayi kabo nugo belekela mo tuvutu kala kwa kabu tuvutu kala gati chini mbo cha tomba ni gana mwina tachi bi bo tata ke ko lo ta ko zan sayi bo ta ba mamba kan kabu tu sama mamba kan kana jeriga mamba kan mvula bu inoko mbo ikutan sayi kabu tungura sama mfunu ga naku mvula mananoka ambuka mvula nti nokesi zuka zulu basema tima chukukuzila mu boteza abachi mu bimba chukuzila tenda chukuba mane nyawe taka muntu jimba kafuta jimba diserne kafuta sa mtantangu chinini kuzile mtantangu to kuzile chukuzile bonene sabonene bela mumyamya nsayi to mwasa kabula no kondela mu nsayi bana reserve bunguta mana mbi kuiza zaba kabwe kamberela mbibi itakuisa kuvula no kondela cha mbimbi bana reserve tapa mga belembi yakambote annaba tachi en quelque chose un malheureux bon to mojimba tata kuturila nyawa tuzondela kanje mutura parti bantambikiri ojozo za azuri pari kwatiti tele mga bona bantambikiri tsaka kwazi mura buzinga mura mwa tasanga jama mura mele ko tati mga mwe ntambikira sa même fuma ntambikira buzo wampila yo nga tenansa buzo ka ntade buzo ka mulana buzo ka na buzo ndubuluna ndungu bungu nzonzi ni bobo nene bitine ni byoluna kabuta banda mbuta yizi libuka sisa gizo na tikese mbuta ko takere awu mwana fitu zonde mabona bo pariti je batunika tse mama batasa bona bona bo mabanza mabatula mpariti basakana kunanzwa ambuka bantambikela bemeno bulumuta mpela yawo chanta kati bo mona fulu ko mono kabuzoba kusalu ko kutula ka nuguma tima chukuturula jimba tu bungu kuturula jimba do mumona ruzinga maungula nyama tsoka mabonga ku nyama tsinto ka makalapo kazaba ka itana wana ka bole nishila bwabo tsoka baka bubiko bwabo tsoka baka buboteko kazaba dimba yebongela bwo yesila ningana nteleti lokela beti kisa tubele kembele mpo kampamba ko mebe to ko volumi ngula nkaka na bele ko dini boka tikese vote tambuka chama kwa mabantu bole nuko mwana bole nishila ntetu de 4h à 6h du matin mazoni tabele titimta kekesa buna bele ko tuka makesa maboni bongela mo mutamu na bunsunga butaba na babonge chika bonenes titinjo tizi ni tu babongele kemba ni tu sembele bitini bi bobu to le shiri mombazi manima mene le futigiri bungo le tere ti beno le sate kesa barrière zukaji bak bungo tabu to le tabanza kesa bu kutula ko makesa yokeno mbazi bu tulu tela yokeno mombazi bu tulu tuma mutuma ame militaire amante za bla front yoko fumu comme tel rassemblement on a militaire zeve ka boko pour rassemblement ka boko sa ka boko mama ta ko te rassemblement al nga ko za rassemblement mu couper segle ko pele ko fumu ko fumu bala ma mu couper ko sur rassemblement ame bien soni be ba ka militaire no buna futisa ba wuzini ni sa ta orten sa mun zira ta ko bia loi joka ta ko je ko chino ka siri ko ma ka ta ko rassemblement e ta ko tuna poche be na ibaka ne be la rassemblement wi la kam fumu poche pe ne lu ka beno ga tela ka ba kutumi na chima kunchi ba ka miso ma ko kusacho bonga saluta ku ta salinchi ba kutela nge role isa jouer ka role nge bino fute kutuma ka mutuma me ba ntu mwe no ba yokele ba geni mbote kekesa
wakabu kisiri shiri mbota kitesebu ngabu kwayi eboka sirio kaba tulonga saneni benabe bon mebu nsongele ko bene bolu shiri na bolu ta sabulu minima na longo kan boba yogana titini mutu bongele conseil de ministre t'as là le président de la République t'as là le premier ministre Kamana Zonza, chaque ministre bongele zuro nesiro ku ministère na kabunako rekabo bukaga no conseil des ministres kafutuko ku côté mo chaque ministère kafutuko bagri chef de directeur chef de service maizena ku conseil des ministres meta tele ku ministre meno bubu ni tout ça ko beno anga buta bonga ta koksa ko mani mama ni chochi manga benwega bakusiri mutu watitini ka bafutuku tumaka kaboko zonzela ko baba tatwarisa bafutuku tumaka kutika bantu man balusala tisala aba kusa mutu ngata sola babusa kabunako bakusola ngaba bafutuku sola bantu basala nako ninga ukasola bantu basala nako ule basongela ko yandi wo ukunomene zebche baba tasana kabunako belaka me bene myame so be kulutume mutuma bontantangu mitume bene misala be banzi likamboka ya beno bene tantangu lo banza mo bene bene lo sera bunsungu woba no mamuntu le reste ni salu chako be katala mandat ministériel à Manadouk, mandat présidentiel à Manadouk, fonction pour bongler sur les passations de service. Koku siri burika mutuako. Ni salu change beka tala. Bungu passation de service sur les bongler fonction. Tala tomate saluto tala boîte bois. Ni ame suni amu toi bateti mfumu ya belego yibote ya uyu katuta mona bunsungu. Kazebia saluko kaikena ni qualifié beka kusabungu kuta songala chimbangi tabu nsuko kusiri qualifié akani yimfumo tutambiki yimfumo yambote akani kabobe ay kabo tutumene bungu ay kabo katase yimfumo yambote bungu utakuza ni mayela mange bata kela bakusa mfumo ni mayela mange bekata kela kabo kusiri mfumo butuku na mayela boba tuwa butuku boba tatwarsa babutuku juga na mayela ni bomoneke ni menta kuga na mayela matatumina butuku ga na bushitu amem kwa na bushitu mecho tilombo na ninge kwa na chu mutala kwa na chu endata jingala wo maga kaka pele ko bongele chu kwa bilandi byako ka gushatela telo ya kaka songa tumfumu bakiri nyana kabela na ba conseil ne bena ko ta sarse mitu yi role ya meno ti salu cha meno ka bu ta kuiza kutaza ba busako ni babala luta babala ko ta yakula buso ta mambaji ba kuiza ko mambaji ba kubutu foti ba bakula yoni ben lungu ni ben bunakata lumbuti tudokre ni tubuta katuka kunanzo pepa yoyo amuche dokre ngana buchi bela ngana bundele kana meno kesa dena meno ibunjena role memory bunde yubu mbaji ngana bunu kwesa ni yurata ko kuti yuri wataka chi kongo tambo ku jurla lo mambo bakwana ka beno ko sebi kongo tabuta manga 5000 boka sabaka bokongo tala lo boka notata ngana 5000 be kongo tamika yulumi yako nkayulume boni sari lawo mbaji sala ni sala ka boni sarila nkango nani mfuti twarsa mini tout ça comme nkango butu sarila utako melome ndunji tu penses l'esprit crée sa puissance ndunji bitu kutela ka bodi ni isa boko butako tula ntuliri mbukani bonjaka salombele ni sala toka sala bongele position yange ale terre équipe yo ya nsoni il faut sala hôtel mbila gogo kanu muti lokala chine to butu jate butu sala kalme butabu lu focus mela tayinde c'est bene mungam kuna basala yire mero la mene bobu tasa muna mutuna roland karo fusubana muswasone kaluta ma bak fusute bawe kune bino sunim pila mush kan zawata zawata mene kan tasal me kan tasal albata luta lawata munokat mursi bino tukuluta kam fundu bino baba nsul kam fundu la titela zukuna kula longo la kisalo na kula tsinike ki kisalo ki sur le terrain pratique ni manifestation comme la tamune peut-être bon tu façon peut-être pour rassembler le nom ça pour rassembler yeko rassemblement yeko kabo abagaro kumatu tarti balter mi rassemblement bino ka bizibcha rassemblement ko mila bita abwa zeb c'est rassemblement 6 heures de ça donc ngem na 4 heures déjà beleke prêt pour mané bino ka mbila bu boka na kuta babala ka nge talati ka boka ko beleke ka tolu tukuguni bu susu maka bagiri mam ko bela ni apa jibakane bakiri mam ti mo sita mana yana kwa bakiri mam nyana tatela to beno preso mo beno beno ngebe ni watambula salu chani ya muntima kuisonga luzolo lwakwe tela mawaka kulambanza yani ya yena kwa mbunga na masu kange telisi meni salu chako jaka salamfu kakutafuta sungika
telema kakula mbanza ntabongo na masumu kakutaku telema getoro kakutafundikila nsatu zakutafundikila ka sari change cheka tatu mona musala nge kushira kuna ni beta shi musala tsali samfumo unana kana nobi musamna kya tapata kan tangu tafana kutasa kani chima chimbandi tadufunu kwate tamumba shinu lushivi mvune ya salu mukinji weneto nibeni bo to telegati jikuru tele mu nirutembila beno bakalu beshiri kulu tele tibete twele menji ne jikuru tele tifono no ka beno bakalu bo lumbu ne bakila shinu bulushivi nyampe futukulu tela kujalwana lu dasi lu tese bakene lu nyan belu kele kika futulu tela lu ko sira balunga ko ambe ne belu le kasare sa mweno lo kaluma akalumu la shekutu se beto chatu bakiri etichi nyan lo katati ninga pele ko yandu futulu kakula on vous remet à votre conscience devant votre conscience même ne bonne sare la ka kenza ko kasa mu kumuntu ni kusongera talan samonza ke wena mebu ni songera amanye mange wakalanda men quand tu songes, la qualité de tout que ça va avancer, comme je l'avais dit, c'est que nous avons un samoa. Ou pas qu'un ensemble nous avons un témoin chita ou quoi, chita, bon c'est ça. Ma, il sait que c'est 50 000 que je le promettre. Bon, bon, oui, j'ai, on va 50 000 là. Il va 30 000 autant pour tout un billet. Quoi, oui, na, je vais plus avoir un patin oui. Quand on a pas ça, on peut vivre. Je me regarde quoi que tu ne peux pas goûter la mot oui. Ça ça, ben nous quand tu le sais privilégié, on a battu là-dessus. Na chambongo na chilombolombo ngana ngete sore ka kusela ka chilombolombo mu hypocrisie musa izonza mega na bagila mambo chuvu chovanda. C'était en 1986 ou 87 en 1987 mpeve tu yonza mani bulu mpeve ta zonza mu ngikuti banjili chuvu nansengo na chikarikiteri ngana chisola musalila nobona kukutana sunga manantele nsengo bungu nsengo mebeni ta salati mbangu mebeni kati karikiter okakata shikira ki kasego kama mebeni sunji buna solana ngana na bagila ma bungu amana salamu karikiter ante ça en quantité industrielle la vie kama na sola nsengo ni muchafuta chaku ni pashiza tako kusukira nsengo ko poko bagaka ni chima ko seko ngoluza ngebeni bagila chikarikiter wakapata kwe sari ngeni ngoluza fichuka ni bagata kwe kan nsengo energie ngebeni degré energie yako u quantité energie yako ni quantité pays yebaga talamu shitu de hectare sala Munsengo, c'est qu'on ngoloza na kuza salamu 2 hectares. Kunana ngoloza sala 2 hectares ko. Munsengo, gana kasuki na ngoloza yako pe ni gana mane sina. Ka karikitele ni sala même 30 hectares. Isi on kwa cha ko diati. Ka talangebe ni gana suki na ngoloza yako pe salon pe ni gana ti suki. Mene ni gana na tambu. Na tabu jingana kutoka kula. Timbangi timushuka chika. Changu ni ko mone mpashishize nyani kwa. Munsengo na solo. Ni muchafuta ni mutata ni muchafuta cha kufuti bakila mu energie kwa futi bakila dukse energie mo kamba dukse energie ko bakala tata jimba keno tata miamen sunya malumeno mina miabe lutela miamen suni no bakundo shikulu kuna kana bungu ebuku mpefu ku bakula yeko kabe shiku zonzela kuma tolo ko kampembo bakula kanu ku bakundo shitomo jimba mpeva sala foti sala kubuka foti kumtata telati Muntambo Lumputu, diriger, c'est répondre, gouverner, c'est prévoir. Bakushiri kumutu, chazaba ti baba tuninge bikata, tala, boka sa. Naba kukukangi, nzila. Naba dinga mbuka yo wenge, walemba na wakatuka ngati yandika, kayinga na. Miyama suni buaba na nyo. Kanga tatachi mepa kani lemba na, kumepe ngunga muna, nunga. Chaba takati seka mvita. Ni mbati mwere bundu kati mfunza bundu pe jone kana bajone kana tima ni tima kana boka cho wakala na sebu rol na noka banwa na semena moniko mutu na mutu boka mena monika mena teke kata zabati nika sachi kisha kunwa na sebu ko mabanza moka makashire nwa sa mavanga masonga mbina na ikuja tala kuna na mayela ningi kwa lento mena goti na mena goti ni nawo katwaris ka futa mpe ba muntu utwasa ko bulu china sana lukaba likani nchina ni changu utama televu mutamuntu ngitakabure nako mchekesa mbengeni wantete mimi mitata gavuto taleko de kuda kuba mako bakari mumpeve apo kataka lokomete David tell me to the Benison and Nissa. I'm in favor of Benison and Nissa. Which is Kissan Charolina.
Sadisi ni boitate. Nete na mo kutoka tu. Protocol. Matuni. Wotalanda. Chini chana lukengo. Ni bobo. Muntu kwekele mfumo. Garde rapproché. Garde rapproché, officier d'ordonnance. Gori. Wakaka. Reportage. Dangu kumanuma yinshita lati ntangu mejame futi bagana yinshita bekwenda to salute na tangi. Sita tukuba kutebiwa dinga muntu yinga no bamana lomba reportage de mareka dangi bongengene mutu. Wotalanda. Fumo ya makesa. Makesa na wakenge. Makesa na wakenge. Ni bwa bogo na. Ni bombe zabrio. Chilokala chibako. Duka mfumo. Kameme amenso ni mfumo. Ninga mitalaka. Utumu terangana bwiri kitolo. Ngana boka shiri. Ngana go kele. Mi amenso ninga fuchima zabaka. Kanga pele salu mingu na kimikali mingu kanu kuloka. Lumucha kaka pe kutaku zabaka bomi yokele. Uwisi ligi laga lokala kapochi pele cha makesa. Sabaza kwene. Kati. Kanga mfumo makesa lokala cha batata chepele ko kotene ko kuta yilo ko ngani mpimbo ko bele kuzimu pide gabo. Lita mona. Uya ni tele ko matu ko goma ngak boloka kotelaro. Coup d'état. Infiltré. Abson bele genge ni mfumo takala kuta dingo yula. Nsango ka batze lokala cha batata babele batata bukenanga. Anga yuringa ba makesa ba wasiriki. Bo batele kabunako. Ngura mfumo contre ronji ka yula ka voka sa chima chima. Bange vendre siri kote kutaza bako. Luya lubwire. Le chef. Dukiri. Amboka ni mo miyokele. Meka nzebi yako. Ndabando tata kan nzeba ko vukiri. Woka infiltré. C'est que ngura mfimbo bwa. Fo zaba. Ku bunaka butaku kote toko tambila. Abo miyokele apo woka ukuru bunaka kuisa. Oui. Meka mbele ka comme situation yabo nchiri explique. Ka bunako. Diriger c'est répondre. Vous pas mal tout ça, pas botumina. Maintenant, vous ne pouvez pas faire de garde bundurin tamarafwa. Vous ne pouvez pas faire de garde bundurin tamarafwa. Ngal le garde tout ça la bête, ngal vous me bam so kabonao. Kungun tanto tellement bitini biabia, soni. Mena tel se kabu, bako. Ni vino ka to vino muko. Mo kanga mbakulu za moko. Kele mungura pula ni pula. Yire kapene yire kap. Kani jinga moko. Mtu fuchi sala. Banka angile kunje de tumpule kuni. Bakanga ko jere tumpule kule même pas chez sana no tabe ne bakanga ko bwiri tolo akanga njira yaba kingi ningo zabo kasa leka ko chiso balimba ba ndo bele dinganga walimba na ba unsa yokele tete no même pas ko ba ko mane shinga moko o maka men bonje ka samel loka bandoka nsai ta ko baka butata bonje ka samel loka bandoka men loka bandoka kabu bako na wandoka ni zaba tuka zaba tabaka ngeshi tutumuka Bobu ntako tebune na jinga manima menwa saluka tutome nako mene bene niyula o mebu ndomule ba ombele busalu buzulu saka mutela salero kabana tukabana bunge busalo ina mboga mesha mene ndo ashiricho ko mungo jinga salo chakuta kabana yo mungo mega na sikunja ati saa kala dewole yikatile ko benge bene meno nje kazi yo pele ko mengo ombele bunge wole jinga nyange ayo ka bonde de poste ka bako mwele ko shubugirako Nyemi lupaka bintata ti bobu nsangu bizikuizaka kalu yoke sakalizo fola kota kala bakaka mvutu tana mpeve kuzizonza kaloma nakandu kati kote ku dukileko ni sunga mana loka wa sunga mana bungo lugeni fuite stratégie basiri ko lugeni fuite attaquer loba o attaquer attaquer tuba attaquer tuba luzagale kweli ambe attaquer loba ta bonga na disposition salumba kuzanda ntango bakuiza beto butusa kabunako bamana kulwe ngisanga sho kubama kabenu kawire uwe boto wo na biere wo le kancha kuma wole sakana inge tata voilà ya tewo tilu ko no e buntele ke mu circonstance nga face à agir barula caméra boni ko ke ñu ta peut-être Yahudi loolu lokololwe ka lokololo tamakota ngokulelo jukila karuta ya zabako bubu tutazonza bwawubu momwa yenda bamachwanisi mo magistrate mo mato matuzoza
mo resumo uno kwa batele tukunkuta ba matwanisa yesekala gana ambe yandika nalo tukipapa matu umagana bantu ba umagana selogeka tumonubwa mazushi utumona meso batele wabelega lubomo bukajitula tukuna kwa bele ba matwanisa bu yalu wabikiri ko ko sila ko nde yando ko ba matwanisa ba bele ko fasiri melu tagwe aka matwanisa ni bana ani benu umi amensoni bakutambe kakuna nibuna ko me kipi kaluta rinata mbuka musiko tubutu bunda kana bunu kwa tukose ka ya tata mwanga na lumwanga na melu tagwe Geta. bashon bapungi takulusa uti kele ni bina na tumuno bana nganguza mbote muntima tumuno bana nganguza mbote muntima kwa fundi kila ndo malafu kama na saluku bibuka bembe bakweza kale bakote tabuna baka bina saluku dimbi lampe vini bura kapela na ko bulu solo muntima ngaga ne mo mshiribu ndo bulu wako para malafu me ndo bulu takakebu me mboni sa no kan nina kan gudu ya malafu ko tira mo mo yani donc lumbu chocho chima shiri tina no me ko ba nini ngaga ni pili kan ngalumbo ngishise tuba ko sakale gana baba kumba kuma kasima shatu ni bandu abo ambo chanda nguni ni saveri fembu ni mbevyani donc mene bonje na una batata ba mama mbonge yi ya ita shingana ambaka benelu dukila yi bolu ko sarila bolu ko sabuno matu wakan som ko batata benga mjata ko ambaka buba ini nga yako ko masani nga yako ko tuya pembi kuba ma ba washitama donc ba kwenda kunene kuna batamu na fatoro jula kunene kuna batamu na voilà lu bakrim pe kwa tagwe donc no bele nani lu tene tabone suka kan ka tukulu mama nga wapi ronge banana yao na kenge yange ngi banana ron na kenge sia kele gezo sia kele gezo bado jima be ati kitu ngapeni Tata mama sabule. Avant mon coach l'hôpital, m'bana ka teki mokisi, depuis nous basca l'hôpital, m'bana ka mou. Pour nous zonza, ngezo la question, nous voulons un recyclage. Là nous allons tomber na, nous voulons un recyclage que nous va dans nord. Et comme abouti nous voulons un recyclage, nous m'bana ka mou pe. Ça m'a sabule. Matou. Yina kikesa ko basika. Wapi role nge vandi jouer. Yina kikesa ku basika tete wapi role nge vandi jouer. Yina kikesa ku batse ku bandaka. Wapi role nge vandi jouer. Mana be kesa. Kikesa ko wapi role. Mfungu basika. Mfungu basika. Na watu jimbo. Jimbo. Muna bakula be kesa yin. Ako tiene ko. Muna bakula be kesa. Matou. Mama. Tata aba besila mulengo. Abonki kesa basika. Muvandaka. Simfume basika mfumba mbaya nyima. Kisika mso mfumke kwenda. Ngevanda kuna. Tata aba besila mulengo. Voilà. Jimbo ya ki protocole vandaka. Maintenant yina que mama kubuvetu kuzonza ke kusala recyclage ki mokisi fodani zaba bwana bambefu kutsarisa bambefu entretenir bambefu kutwarisa ki lokela kuzaba hierarchie nyonso ya kutwarisila dibundu yake be mutini na muzonza c'est-à-dire fonge bana bidimu fonge bana tena kimbuki parce que ngeke kunyakisa bambefu kako kuisa na kote yange mengeke veke mumbuki ngeke kutwarisa abantu wafu mutini bambefu wafu singeke jere ba boku yimbila wafu singa banzimbu ngeke ku lakisa na ba bantu yina yako kwendaka kaka directement fo net muntu préscolaire mbala mosi CM2 CEP yinki ngeke sala donc faut que banda na débutant yake na ba notion ya yao CP2 C1 chaque classe yake na ba notion betre ko joie yina ngeme luta déjà ba étape nyonso yina tu as la maîtrise de la chose quand tu vas te mettre debout ngeke vendre net ngeke la kisaka donc mbala mosi moko zo ba ou bien master bon moko kwenda na l'enseignement yake simba
même si ngeke maile faut ngeke ça la pédagogie va façon ngeke contenter ba ba ya ngena ba fils ba ko sala nyonso tu ne faut que lonka yao parce que bon ngeke ka enseignant mutine ba ke monter fils kuzaba ve bon programme nani kuzaba ve c'est là où j'avais dit que recyclage na sens yina kuvukisa ba enseignement nyonso tout yina maintenant yina mena kozonzaka yaka ve munu muke kezonza ke kuiza na recyclage ah mumekuma prêt ou prête na kulanda bitini yina mutini na ve parce que parfois ma maman ke vandaka botamulari samukuntelo naku ngwilo na incompréhension ke ku kotak moi je peux parler et quand je parle je transmets ce que je pense et l'intéressé ou le concerné prend il revient vers moi c'est ça le problème parce que nina oh mukanga bijimbo ya bande alors que muke kulakisak peut faire que muntu si muntu ke prêt quand l'élève est disponible et quand l'élève est prêt, le maître est disponible. Si l'élève est prêt ou prêt, le maître est disponible. Moi, je suis question, je c'est à toi, si tu as un problème, tu vas, tu t'exposes et on t'oriente. Mwana na katuka vena débutant me kona mbala musi na CM2. Ya ngile mbanda na enseignement, ngile sur la pédagogique, ngile ma professeur. Na moi place na moi sourire. Ya que pena bana que lutaka vena na CP2 CE1. Magas la CF na concours. Si il y a que plein de bana. Mais des gens débutants, ben moi c'est le concours. Ah non, quand tu veux débutant, mais quand tu as CP2, même CE1, CM2, alors qu'on a 6e. Il sera il y a que plein d'enseignants. Non, si tu peux enjamber CP1, CP2 et tu te rattrapes en CE1, tu combles CP1, CP2 en CE1. D'accord. Je connais. Dès là, ça avait enseignement. Ça arrive dans la pédagogique. Ça arrive dans la fiche V. La prof de nous aussi. Nous ne luttons jamais dans la pédagogique. Nous ne luttons jamais dans l'école de formation. Mais je suis professeur. Ça me fait aujourd'hui 9 ans. Nous sommes le meilleur professeur. Il y a Talaga 2. Nous ne luttons jamais dans les nids. Nous ne luttons jamais dans la pédagogique. Nous ne luttons jamais dans l'encadrement. Mais on a eu une caga. Après, là, parce que et moi, quand on a rythme, c'est Boubier. Mais moi, quand on a l'école pédagogique. Est-ce que Boubier est malade de me couiller ça? On va faire ça. Bon, Boubier n'est pas que ça va bien. Aujourd'hui, là, Bambef, nous sommes que ça. D'accord? Boubier dimanche, peut-être qu'on a ça. Bambef, nous sommes que ça. D'accord? Oui, parce qu'on peut rester à la maison sans apprendre, je peux travailler. C'est là, c'est ce que je dis. Maintenant, comme c'est comme ça, parce que quand je parle, je prends des exemples. Concret, direct. Je prends des exemples pour que les gens comprennent. Chez moi, c'est pas comme ça. Si je prends exemple, c'est que Diambou, en réalité, moi je travaille sur l'actualité. Chez moi, c'est pas comme ça. Si je prends exemple, c'est que j'ai déjà placé ce qui est réel. Donc, si je parle de ça, côté mon mec, non. Recyclage veut dire, il y a qu'un habitant qui ne comprendre. Il faudrait, parce qu'il y a que passage obligé. Bon, imaginez, Tata Malela, quand tu arrives à la pointe noire. Bon, il y a des abeilles, il y a des abeilles, mais il y a des abeilles. Ah, est-ce que vous avez dit 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 bon, si vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit c'est ce que je dis. Il faudrait pouvoir maîtrise parce que chaque chose, même si vous avez un supérieur, vous avez une notion élémentaire. Vous avez une notion élémentaire. Mais la classe na débutant. Tu dois apprendre si débutant. Tu dois apprendre comment ça se passe en classe de débutant. Il y a un débutant débutant parce qu'il faut bien le vendre
niveau moi aussi na baba na samge kutwa sababu ya singe kanga mamuke na doctorat mais ba ko pesa nge CP1 mais nge kata muke na doctorat nge la doctorat bana CP1 c'est là où je dis on doit se rabaisser, tu dois te mettre au niveau de la classe qu'on t'a donnée, peu importe. En fait ça veut tout simplement dire même si tu n'as pas appris quelque part mais nge za avec un noir faut remplir tes fiches pédagogique parce qu'il faut même si me quota vie mais il y a qu'un banque mais coup quota na classe il faudrait bien faire ça résultat mousse na ba évaluation rapport bien que ça là chaque maîtresse il y a qu'on peut ça rapport il y a fin d'année ou il y a trimestre kaniki bon comme parce que na mayele mais méthode mba ko ça là qu'on ngé kuzava ça mene que ba séminaire. Le séminaire c'est pour que tout le bon niveau mousse mais le séminaire ba montu ba nyos ba que bana ba enseigner ce que bana mayela mousse mais faut débat bien nous vendre pour na bien vendre na penser moi aussi ça me dit pourquoi na mentoire en fait c'est pour tout simplement dire parce qu'il y a que vendre parfois peut-être que na manquer na ba birma quand on a tala côté na moke faible moke esquiver alors il y a esquiver ni du boulot que na ku timuka yangolo nous avons esquivé mais ni du boulot que na ku timuka donc ce qu'on doit faire moke esquiver mais parce qu'il faudrait que nous sera trapper du boulot na ku timuka diaka v donc c'est là où on demande les conseils. Moi, c'est ce que je voulais simplement dire. N'est-ce quoi? Ah, le mingo, bah que ça là qu'on a tableau. Ah, qu'on a tata follow. On a qui moque ici, ni un qui encadré équipe non so, yina, quelques salaires du samboulou, quelques il faudrait un mot c'est coup, van. Yina me tourner na keta équipe. Et on a savait qu'on y a que ça ni qui peut-être qui moque ici, na quelques l'accent qu'on a fait sur bague coup, ni a qui s'ina. Moutin il a fait. C'est là où je dis quand je parle de recyclage. Parce que quand c'était arrivé, il y a vendu qu'à la volée faciale. Mais il y a une hiérarchie, il y a un coup respecté. Il y a un peu de salaire pédagogie. Non, il y a théologie. Théologie, mon salaire théologie. Mais il y a même une côté dans l'école de théologie qui est dans ma vie. Dans l'école de ma vie. Mon côté est dans la théologie. Donc je me cultive, je me forme. Si on a l'accès qui ça bien, ça va. Mais qui me couille ça, ce n'est plus normal, quel que soit tes grades, quel que soit ton intelligence. Il y a un exercice qui est le c'est que vous échoué. Il n'y a pas autre chose que ça. Donc c'est là où on a dit que même le recyclage, il y a tout ça là dans la kikesa. On a encore repris qu'est-ce que le kikesa, comment faire, ni ne peut ça na clip. Quand il est 22h30, il est jusqu'à 2h du matin. On était là pour ça. C'est là où je dis que bon, il faut ça transmettre un peu qu'on va. Je les avais même demandé d'écrire. Parce que bon, le roi va je me dans Zava. Ben nous le tient là, vous je me tout le temps. Mais bon, quand tu belle heureuse, je ça corriger. Donc c'est là où je dis que c'est là où parfois il y a malentendu ou incompréhension. Donc on doit savoir poser des questions. J'ai déjà vécu ça. Mais vous avez bandé, vous avez songolé, vous avez quelqu'un pour voir kata, bandé là, kata, jatila, tout ya yani. Alors il y a un ami mon équipe ou bi. Alors que maintenant, quand on n'a pas bien compris, on doit poser des questions. Et on va t'expliquer. Dans l'ensemble, je n'ai pas compris, même en privé, et on évolue. Notre objectif, notre but, c'est d'arriver à destination, d'atteindre la cible. Donc, par exemple, il y a quelqu'un qui mais tu vois que si vous il y a l'école comme vous avez qu'on a quota il y a qu'un séminaire qu'on a quota mais il y a une team bagana qu'on a pour dire là ni une team bagana ça c'est pas ça donc si vous avez un exemple il y a quelqu'un forum mais c'est pas faire la copie c'est pour ainsi dire que il va étape nous aussi quelque part moi tu me couilles ça mais tu me couilles ça le côté mais tu connais na malade dans l'hôpital mais tu connais moi tu connais beaucoup na couper là mais ningi mutu ke kuzaba kani wafa kwa mama ke zabisana mtineve yame kuzana kote ningi mutu ke kuzaba kana mama ke kuzabisa yani kana fosinga kusala yani kubeluka yani kuzwa solution na mambo yame kusana na kote yange. Donc c'est là où je dis qu'on doit être capable. Quand je dis ça, c'est vrai une maison ça. Il y a quelque chose qui protocole une maison là qui ça je veux bien préciser. Qui ça qui ma kaka qui me qui moxi qui maya kaka deux choses bien différentes. Dire vous tout qui maya kaka kunya aksa peut qui maya kaka. C'est logique on peut être une tête qui moxi. On peut apprendre. Il y a qu'une liste baba ça. Ngel natanga rete beta quoi mais il y a qui ni qui me sonne na bayai.
Il y a que fait que c'est pas ça être une tête qui mokisi. Il y a que na mambo paquet que na kutalanga. Il y a que na kinzonzi kuna mambo mekubwa kuna ninge mutuke kwenda kuseparer bao. Ni kinzonzi ngeke kwani sala kuna. Ba mekuiza ba discord ubedi ndo fayina ba mekuisa na kotiange. Yina que dia que mambo existe encore event. Ni kinzonzi. Tu dois avoir l'art de transmettre, de comprendre, de discerner. Ani jambo na bitu mekunwa na kata yinzo kuna bitu kuna dad na mama ke bitu arsaka bitu bitu na famille bitu kana mama bitu ko la tata bitu mama bitu ko twasa ni kuisa kwa sisi bitu na mambo ya soit ya mafua kana dikanda ou ba ya pas kana dikanda. Tu dois faire travailler ta tête na couper sa solution na banque yina parce que ba me kuisa na côté ngene le juge ba me kunwa na ba kuzo ba mama ba me kuisa na côté yange le juge ba ko funda. Donc c'est toi de résoudre ce problème là. Il faudrait avoir ces bagages là. Est-ce que ben kulanda monde ça ce n'est qu'un exemple hein nyana tata là tu montes abati tineti nuguna wenalu zabu la bitini bina tala woti tino wena kalu zabu kala turi riko ni longa kwa longa lu zabu tini mama salak mu salave kum kona kota ve école kaneki mais même na inzo en privé yakana mama mekuma enseignant quoi ko faire nanu me former ya mama mvumbu na tata nkumbu je vais nyan vanika na inzo même à ta diplôme vous avez ba me former il y a me comme parce qu'enseignante donc on a touriste elle n'est pas partie mais tata ni conseil ni mama mvumbu kulumia kwisa mukwe natange côté mukwe kusala beto kwenda kaka ah baka na sosana bon kuzwa formation n'inter tata nkumu jovel ni kwa baba ni sala ba bakuri hein ba me kumazole wana mama nzuzi ya matu bon sur forme vous beka ba enseignante mais kabela pour l'école mais c'est pas que aller à l'école. Vous avez montré une personne qui a information. Même les réseaux sociaux. Nous connaissons à l'école, les réseaux sociaux, nous mettons là, on nous dit que salade. Le problème c'est là, saignement, qu'on va dans la maille, il y a qui m'a, c'est tout. Quand nous nous sur la zone. Bon, peut-être quoi. Bon, montre que tu as quelque part, même tout mécanique quelque part. Il y a nous qui savent que nous sommes quelque la bête quoi. Bon, nous quelque quoi. Muka kwenda na bundira kongoka nini muka kwenda kutwarisa kuna même na mupele kuna jamais comme je n'ai pas appris même si muka na kimpefe même méthode ya ba muzaba ya u ve muna kutelama na kutwarisa il faut de mulongoka tete méthode ya ba muka na méthode ya munu kutwarisa la era yes la muka na pungi muka kutwarisa mais na di bunda kaka il faut de mutala tete muka longoka avant na kutwarisa c'est ce que je veux dire donc faut que longoka tete après mais kutelama na ku si on n'a pas la connaissance de la chose, on ne peut pas parler de la chose. Donc, le recyclage était que peut-être que Mokisi qui va dans caractère, le caractère de cette qui Mokisi. On ne peut pas être à 100%, mais au moins, moi ma notion je peux me défendre au moins à la limite à une hauteur donnée. Donc, hein? Voilà, donc en fait c'est ce que je veux dire. On est en train de restructurer la chose. Nous qui qu'est-ce que nous avons fait là? Bah mais beaucoup la bête par 2 fois na tout le monde. Pendant les bigula va membre. Bah que ba membre confirmé. Ya que ba membre maman zolo zonza que ça. D'entete na faut ben ko na bête me ko na. Mama kaka me ko isa. Ben ko futuka côté ben ko vanda. Ben futuka diaga ko na que mama kaka. Yani que vinkenge yao. Yanki pe mena na bijinga kwa hapo tu. Ni bame kubikula. Bana tala na mdiaga. Me beti me kupe. Yake fa avantage na beti. Boy, yana ke sana beti vina kwa mbikulu. Hein? Ni jambo me kukuma, beti me gérer jambo le. Ni ki kesa baka na kuvumbula. La dit que comme peut faire me kunda kesa. Sur le terrain pratique, on doit aussi agir. Côté yake na simave, be fana kusala. C'est pas pour rien mettre là-bas on a pas. C'est pas pour rien mettre la kimia. Bame kuzonza kumina bame kuzonza kesa igalo kubiria na mina kesa nkenge igalo kumira mina après kesa dans le lendo kesa donc on parle toujours du kesa mais que landa mun donc il y a aju ya kaka ni inspiration montre na montre côté moi kwa kumukela mukena monke maki je dois apprendre va nangema je dois apprendre. Good.
Sangu mashina bwawe n'ichinja bwakesa. Ndinakwani ma nditamu ndisonga kwani ndinakwani mama Nyerere ndishindenge. Mwana malima mutoko. Ndinakwani mama Nyerere mushimbende. Mwana malima mutiko mai ya mama mutiko kwa umma mutosula kundenya mu. Tia ndimbara mundatsema. Sangu na bwawe nazo kumatulo. Njimbaka nembe mumbuzi bote bakala nambe tsangu. Ka jete lenchita ya vrai anda ya be. Ya vrai anda. Utwe tula kuna ukachira sangi. Ka ba tata ba bingi, ba vrai ba bingi. Basari nshitu. Nshitu wa kulu ba uluna wasala ba zengele mazengele so ba yogele mpemba la moshi. Yi. Utomuno ya vrai ya. Batata baba nsu. Tsaba batata. Saba tatsa. Baba tatsa nguba mbe bajibokuri nimbe zeka jishiri makaya mo bachika amsa. Bebe jibi na shimbiri muna kachira chilogela china batata bana shiririn chimu. Tata nganga, tata malonga beni na tata murani. Ibawo na shiririn chimu. Ka mongo netu wa belebu. Banda batata ni naka mkwesari chimu mongo. Mena bankenge batushiri munlonga batuteje nela bula kongwe kuneke na nzango yoni muzoro shinga sakwa chinjo chishiri batata mumbaji chinja makesa bretu tumukashita makete bungu kuna kuba yetu songe na salata yesala tasala ya mena ngachi bantu bavukela muzoro songa kwa chinjo ya nzango chanchi cho mumbaji banguji banaje njimaka ne batata na mama nchine matondo bandongo tuko amane geta bo tushiri ko batata. Pour moi, qu'est-ce que ça? En général, souvent on a le ministre de la Défense, le chef de l'État, Georges, compagnie Zaza, Sony, il y a des alarmes, ou ministre de l'Intérieur, il y a des unité Zaza, Sony, za sécurité. Mais, nous, toute compagnie Belé, faut peser les bénards. Mais il y a des cadres, il y a des choses. Ça, on va essayer de tout, nous, on va s'arrêter, on va s'arrêter. Comment Kenya peut c'est la même chose. Talam Kenge était à Massa, supervisé, Kenge était à Nsoni. Kufuti ba Kenge protocole. Nzalishi. Kufuti ba Kenge reportage. Laki chauffeur kuna toka tukidogo. Kenge ye compé, il y a officier d'ordonnance. Kabuna ko. Anande gona. Le rôle c'est net tout ça va toi on se parle ce que tout ça kabu bunsungu. Comme Carla ta futu bia Carla yamuna ta ben tata wo bona role yina ka bonga role aka me role kan le nda kan futa ya sarila bungu ta ko se ko bula to ko bula ona cheka sala ka ko fotigri zagala bo mena ngolo ba basala katuna mo bono forme ko musalutu tu kan faut ko tati parce faire play ko beto faire play ka ina ko c'est ça ou c'est pas ça sala sala ou pele ko ça na ko mowe na to ko ne mo de foti ko inda akanu wa belangela bwana mtu ko ba bwana mtu on tout là des exceptions il y a aussi les permissions mais nous quand empêcher ngene d'accord tout ko lumbu tika ba apte mboka jata quand tous les jours empêcher tous les jours de boubou c'est que tu n'es pas apte tu sais pas ça à deux côtés parce que tout tas ba contre la bête discipline tango ta fona wakani meno bunshiri babu discipline le kan 9 yakatu. Il faut savoir ça quand match de football. Une équipe de 11 personnes, il y a une classe qui est bien. Na 3 réserves dans la 4 bas. Arrêtez que tout le monde a des yeux, gardez vraiment, moyo ta kunjo. Allez, gardez le joueur belé, chigla. Allez, vous pouvez coucher la garde. Vous gardez que tu vois, simba, moyo ta moyo ka. Déjà, liste batambi qui est l'équipe bantou, la licence zaou, baou, ben mon match. Allez, à la veille, il y a un qui sera disponible. Match, il nous regarde. Mais le talent, donc, Mchaba kota kako préparation. Mbaji match ne babu so wiruma na kota, ni contrôler l'autre bata kulusa. Moins de faire quand on laisse ka kuna nzwandi mbaji mu 6h mu tuvuka na mu 10h tu bouler. Pele comme 14 match mu 14 mu 12h tu vuka na tu bouler. Ngemu 9h de ka tami sawa myako mina sako bari ku touri ngeni kela bata ko kela. Tango oka futa ko so benebe le vutu samu sa combler. Turu ya yani. Alors tu allais tu sabri au départ ngalo shiriki rattrapage. Kana comme ta dingene ta bingi sa remplacer wakaka. Mais à la dernière minute, mon trouve ça désisté. Ça c'est imaginer comment ça fait. Kabo obéra.
le ka tulane le lemba ne pe miamen soni muntu moshi le lemba ne quoi soni nsango takati l'homme prudent voit le mal de loin gouverner c'est prévoir talaka paramètres zaza nsoni miamen soni ani lulunga c'est parce que le baka na nchimbo quand le tsona quand ka tsoni ka même bien le gwa ka le bonga mu téléphone ka lufuta ka landa ka vous savez ko le tula kado balla ba téléphone pe il faut pe jiba ka ne quoi pe kusira pe ka ne chima quoi vous n'avez pas d'archives kama tono mutu ka ta ko nwani Boabo, alu sakumunu, on mungu le truc. Tu vois, quand ça quand tu sakumunu ta quoi, bac, ni buna, buna, changu te chukoban king, protocole à bac, officier d'ordonnance à bac. Donc là tu connais ça, tu ne sais tout à quoi enda. Sorti koko, benelu futu baka mandanda ma benelu, bukane benuna, benelu ko kesa botu sila, le disposition programme ya buya. Kalutina kandi balubamna. Yo budi grand sama mpiko bakubamni. Amene nguku bamna kama kantumula bakula. Ngato bolo kutato ko kungwa. Mutitu nkana be buye. Tani bobe men soneka sinkari ya. Je le tire. Ka beno se biti no tante to futana. Fuwe makoncha mu, si maboni bobena na mayela. Ni bobena na mayela, tu refoules tout ce qu'on t'a donné. Kusana kanitsima. Kumuna ka ta fuwe déjà compteur à zéro. Vous monsieur. Ngeta. Officier d'ordonnance Tchangol. Garde rapproché. Vous pas comment nous. Yani kan ngana ka. Wa banfu ya no. En fait, mfumo ka sway kaka. C'est-à-dire tala kubula bale kay bakam mfumo ko mais il faut ti bakam mfumo ka ba moyo. Sécurité benen bodo ko sebato ko gutuma. Enta ba kubula yila meno. Ba fuiri. Da ko fu ananga ba fuiri. C'est ça c'est baka. C'est au tabo 6e chance il faut ti sala. Na o ma compliqué faut takatuke no. Quand faut d'abord disposer. Quand faut ma ko lufutu kele takatuke no. Ben bungu fumu concentré kana tala bon zodita. Parfois même divertir batamu musa ngata mpaka tamna. Mais ben ko faut tala fumu le sa divertir mais ben ko faut tala sa divertir ko. Mais ben ko sa divertir fumu ben pendant le divertir mais bata sa fumu bungu ndonga bashikanga mushinga batako nati. Alors que ben le que tu mwana. Tango za kam fumu kata fumu amisango batelega. Wuji kota, wuji zemba mawum. Mais yanu ka septi, on va mettre ensemble. Mfu mo tele timba tayire. Honga chitere. Yani kaina rola no koni ka telefone. Bungu kana mbikuru rola na muzaba chi lokala ka bwe, chena ka chamba jikota ka bunako. Rola na ka siri juwa. Bwe ka mono mono cheka ka batukuntu machi taransa sangu zeko. Mais yanu siri kama vanga wele kuchitela mpe, nsam tangu za kampe ngepe kushira teke. Sangu za kusavu vutsa dukusila. Chaba tata bonge na biti ne bieno. Tu l'occasion de ce qu'on a pas muté tant que tu l'occasion kati oui yako bon fonction qu'on a pas distrait te bon manis ambe buta bonga saruchangana mambu mena bonga chauffeur na shiru bonga bantu ko benoka no ku téléphone kutazaba ko kanta de marina comme ko ngombe ka bazaba landa mambu même médecin muntu fuiri azulu traitement quand tu as bon akani tu m'as ko belesa ko la mort non demande d'explication boka fuiri bon beleke ngene médecin ou la fini me fasse expliquer. Bonne bon mutuka ka fuiri incompatibilité ka ibel mais ko le Congo c'est normal comme ni bobo ko c'est que pas terminons sur bonga bantu ngana nga suba bonga nga so ba tour sa destination ka ile sa action ka ni mutuka tani sakani chima ka ta za ka action ka ko tugir ka bo ibel le ke ni boka mais ka yika wa di ka mbongo ko na pesa mu oui ka mo chimpe na ko di ka mbongo na ko ga nan suike ko yo sa mo chimpe talaka bunsungu wako baki salu bunsungu wako kusalu bo salu cha kundo kuzangula konto comme tu ko couper ko betola donc king que ça bo tu bati wuma tuele vous devrez toujours veiller a digitali tanga a tanga toujours mais so mangi tarata tala nga ti mouvement tango za kagampe protocole tokolo tamba ka bundu kuma rikwenda protocole tamba ka membo na batatu ko beja peta kata mouvement ni kuna kata atmosphère kuna atmosphère te mona kona kana yibote si bakaro sema ka kuna ko tsubuko zunga na kiri sa bakaro sema dingo za babo mita yo kala baka muntu yula ça va une information normale et correcte la très avant ka bolo bonga la disposition mo de to ko ndo chika tu kwenda ko bongo terrain compliqué na ba boto côté là le chiri ko chika bu bunzonzi ka bolo ko côté là kuna ngati yake rap ça c'est votre rôle je rôle za ben ka beno mo de futuku yula ko mfumo boto ça bonna ko ta ke lampanani meno bulu sala bulu ko jugun songela meno no bangolo kalampe ile ka programme ko kartu ko lampe ku
tu es là, ah, ben, tout le monde a dit, et tout ça, d'accord. Puis le cas, d'accord. Maintenant, tu as et tout le monde a ça, moi aussi, je suis à l'observation. En tout cas, tu as le programme, le résultat, c'est le paquet. Il faut toujours faire le compte rendu. Avant d'aller, vous vous exposez. Et au retour, toujours le compte rendu. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Si vous avez fait pas, vous avez réparé, vous réussite faut zaba manque peut faut zaba manque boni kak boni shufuri là réussite boni sila est préserver ngatia futu tanta manière kula c'est ça être spirituel tanta chekona ko ti o chingunza bakamta baka o chingunza mbote kimpema nteza na bitezo sabana tukupo bakakaka kaka le kar kuna kali tsima mtuka tena moko pas de notion muntu futi baka na lu zabo na samuta ile kana butasa mulemba tete kimogisia bongo data tone machine ko tala busunga bobela bino le sino mbaji na joinse le senine yiriki na joinse metalanda cooking king tala ci protocole ye kon sarisi ye ko ku foti pop sarisi ya mama officier d'ordonnance ye koko nalu kengo ku foti pop nalu kengo ya mama metalanda meno kuta ko na to telembi la kukubola lokra cha bako mama zero wijire gawo tata malonga na mama jika mona kunjingula be kana wa banalu kengo remben tata malonga na banalu kengo re mama zero mama jika mona mama zero nsayate mamu mubaka bobuka kenga kengele kasa kala ko telama pe telama ne ana mtoro ko ka kota abu ga ilongo gele mertalanda no gamba ko te nami ko ina meni shimo kata ko se même tala li tala télévision sécurité ka bosela officier d'ordonnance ka boka saka na président ngebe shiri ko pa buna ujiba sela ngem tsinta kimpe c'est ça l'école. L'école ne veut pas dire que notre nation kumboka chakuma muaga na kami mais pas l'école veut dire apprendre. C'est-à-dire faire connaissance. Kabunago. Il y a un côté comme pas femme dit là comme tout cas zozer mais tu as fait école. Même le mot zaba cinéma hein. Zaba, c'est ça l'école, c'est apprendre, c'est tout. Walongo longo ka watinga kakisala. Walongo ka wasungi kakisala parce qu'il a la connaissance, il a sungi kilicho. Katenga maso c'est parce qu'il n'a pas la connaissance. Tata magono bele sikango makuna. Bule boke bule le kutiji bule manashi. Abo amuna. Mukorali na ngegona mune chele najira ma waje kama tatama moto bana utazarala jiri wangu manye nishanga kala undanza yadde be ibamana lezi nata akanifo jina suira ndise ujume mecha nziri shikatwa na ishongo tamutango mutu ritoka shikaka urabago ngegona mukatulanga cyo bashingana ni bashingana pe amaka talanga wenda kusema ko tekelo za bakwi ni buleke tumoneke da voilà donc ni nyo intazo ndeka ndako ti ngwalo wa yoka c'est le concret hein mais non nzo ke sabrata doka ko mazabati ke sarela ni ba mukanda kuma ndikuma za cha membe muntu ka umpe wa kaka membe saru cha kwa sala ga yandi wa kaka c'est la connaissance c'est la maîtrise de la chose ça va teleti ni l'usable mini ucho kwa ntombela ka wuma ni kalumieni mabene mina kamu kailu ako bana wo mérite wuma kwenda bazabu mu kailu andu wena kuta baba lako ngita lati orateur yena nimsaka tukubela zaba kubijikuta abeto jambo ne tuma izeto zonza kuna ku baba lako bungu sanu chaku tsina mama faso bishidi bobo senat classe ya C2 meni longa saka kai ku tapu kusuka kuneke enseignant ta manga ya C2 bogo baba la bungu programme mushikwa yena buko tulana stara kwa tala chan niveau bena butala kaya bala ngalona moza baka boye sadla kaya kotela tout ba prise de contact tout ça va comment ça se passe butala ka prendre zevi kaya bonga butala ko zeba comme vous tu yulani kintika batikela butala tesa tesa boye bela ça le cha zevi ba ko côté ça sur le terrain ngebe katala
ngana batel comme ça utanta ka zeb ngoma yo kaita ma to mako passo ça utaka zeb mais si ka zeb ngoma ko kaza ko ci ya ina ita ya ina mi bota bona fuku ci tata masim yala no yashika mukizitu ale ko yashe ko ne ganga jobo ko jaga ta ka futu na nyano marse be abia sur futu mutere ci tuba mbo to tambele parce que le zabu le nandi nchango bo musa presse buka le mewe jour ka bata bukana bata shika ba mushira presse parce que saluti ci moneke mais si ka ta moneka lu mutaka ba ku tembele ko ku tembele lu ku te ka ta saka ngoma cha ba ko tata ko pamba buka mutama bako donc Nigana maintenant là quand tu la mérites. La mérite, c'est la connaissance. Quand tu as la connaissance et tu as la maîtrise de la chose, tu vas mériter. Muna, batata naba, mama, ni mieux quoi ni belena ni mugulisonga, ta belena conscience yaki salut. Conscience tu salut tu mènes, même ça tu mets votre tatouage, ça tatabuka. Vous avez un engagement, mbongeli, fona tout ça na botte na ça tu, moi non tout le monde ni ka lende les câbles. Mais ça landa. Et quand on a que tu vas faire ça quoi ina. Maman ko to farisa kwa salo chako ko kachukwe ko surtout ko bele ko sali bisale moko muntu ko gani mbongo sala salo chani mugeni pedele dele ko taba ko tona mizo ko taba ka mbongo diri malediction men kayanda ko loka ka bijibu bya ko biku loka bongo na seri mungebenu kanga nduki mboko dingila ka kuma kaka mais tu n'as pas honoré tes engagements. Tu n'as pas honoré tes engagements za kufutu luku ka le meka mantema mukanda mvula Bukari bunga mona ko sala sala ko muntu kako futira ko sai kubaga mbaka le contrôle ngati tas no mimi le mulu suba ko yiri kange ko futa wa yiri kam clear foti mona sai tala mbongo za ko kaku geni bote saluta sa chekani boka ka tona ta ka sala ko momo saluta ko ta sari ka kusandi timfumbi mungu ngebe usala saluta ko chubiri geni mato ka futira ko sai ka ikubaka donc vice versa. Oui, ça n'a beaucoup de la. Mais t'as l'andé, pour me connaître ça, Bila. Ça qu'on a côté d'Istan, Cordevan, papa, Giban Pam Pamboga. Parce que le monde est gagnant, oui, Zembara Lago. La caméra, ça c'est visité que ça comme un tissu, Belle Wandom, many marking perfect and easy. Perfect as a bagago. Quand tu can now use it. Tabini Jimba, the Fututomo, Jimba. Parce que vous ban and pay for God. Bon tata tumpeve banta wa mpeve musamu mosi kambi kulu le mona tatu zanka kaza yaya na pesa bo meni samni mbikulu je kalibonga botala mebe kana nanga ngango chini sabe na samuka yo ndaka nguba kanabo tangura mbikulu ndo sele je bonga je modo salo tu yaya ne beto so buni padi yaya ne donc mutufu chi baka na ngango bertalanda mutufu chi baka na ngango mengura musamu beno bitumye kwa nsoni kana mpamba gako Moula toko balu futuru kalam qui sala salucha mfumu kana bampambo ko tani saka bobo moi je ne peux pas vous bercer ninda ndu ameno benu la sungama la salangura ki salo la babar responsable comme kuma kulukwenda parce que vous êtes des responsables donc te benna ngura lusa abula beni ka hypocrisie ko nani te la kash kalu puka saka lu fonek saka ndir bundu na mabundu moma makaka ba uma tendo ka ko futula ko faire play ka kwenda mais be to ko kiringi nzituna be to ko frona be to kwenda faso bularime baka ko cuisine ko baba lamba baka kam biro ka batsuni ka rapport ka baka ka planto ka beto na beno ku front ko ndaka ide makata ku zabo front ka ya kumata ya première ligne beto na beno ku front première ligne to ba donc on a ta banto no muluzaba tima ku front tala kan tombe ka jibaza jingi alors que beno le football victorieux mais talande ni ngana ni tala manaka ka kuna kesa ko tamburi kumira mina mboko msungukani kabo bako Kabo Bao. Maman, il y a longtemps que tu avais mis la tenue. Tu avais vendu. Maman qui avait pris ça. Pourquoi? Il fallait récupérer ta tenue. Non? Ils ont payé un autre. Être civil, c'est pas bien. La tenue joue un grand rôle. Un grand rôle. Matone. Ma que ça mène oui. Quand tu as le soir, quand tu as le sumo. C'est une banque qui va le chier. Les vols minutes et mangan David. Tu es bien le tango même. Quand tu as la boîte de chier, bon, tu tiens ma question tout à zone de l'aka. Quand on a tout cas ça, pour nous on dit comment, ni ma ngan qui est de l'ek.
bomi ko yoke mbaza makesa bobote bazaba ti samo ibumita ko yoke le bongo kesa de ko de sirte mbangi no to mo tuntu mukini amma no lutangere kumera mena mfuda kwa sene banana nduze kan tamano bele anabe mwana ma ila lokuza ni yari ni yari chiribo tamo tino kona sama mpamba ko wani sasa nsakaba saba ta sarangu na mwana munanzo kaza nchiba ku tambiki siku bungu binana sansa nana bateje kwenda usuba wuma tumutala wuma wo ngoma nasaka tusuba subiri tangu bogo mbisa byaka kantu shi lokran tangu saka na tejugo ambe mbute ako kele wo botelo ayando ko tsambaje halu mutaka atanga ami yando ko sabe bambaje halu mutaka kama nataka tu mwana fetu kwao ntaka luyaye nako naka lugombe lako tatakati bakene mumpeve bakene munjimutu engasukulu echo resultat ndaka takela bumuna teneme mukere kusalua 2025 ya salua donc ali shira yimuru comme shira pe yimuru eluwe bola kula kongo eluwe bola kula kongo Eluwe, bola kula kongo. Eba mama luwa, bola kula kongo. Eluwe, bola kula kongo. Eluwa, bola kula kongo. Eluwe, bola kula kongo. Eluwe. Longo tukwamane geta ibuntazo watela pumuya makesa woman nitsikesa chitomba naka fuazaba boba yoga kego fuchitalaka boba yoga kego ni fuchitalaka c'est-à-dire wawe na mouvement amen soni saka contrôle ami aboni saka msa contrôle mouvement même nzola babo rola ngebuna kapta yana na wena nitu fuchuzaba chima cheko chiyayani et tu dois rattraper yanuna yaya se msara rattraper musungika kumfuatu beno strict mfuatu bomu fuchi belaka bundam no kota kumfuatu ko na correct ko nzengolo zena kunchikuzule ku kanta chunkuchi ekuku couper joking nzengolo zena tu dois être correct mfuatu droite civil tenu ga nako tenu civil ni civil tenu civil kaba hapo tenu de ville exige kubano chez sa joking eku shiri cravate na veste ubungaya ale bona mungambo lemfweni balongo tukuba mane ika bonso kwa momo lemfu mumfutomo shika masati kesa nimbo munzonzi kwa tatiri bonso mutsangu jidukiri mumbazi akatikati detu numuko ilanji janguri bonso uteoloti ngode yokleta bele mumfilukulu kaba abo batutere tabamu luzolo lwa bantu rata bantu zolo luzoloni chachima wakati jetu butweni na mbongi butweni na mikayu na bijimbu bonso mkunga watutanga hata futukiri musala salukia mfumu tatambula salukianji buna tufeti songa luzolo musalukia uchonga chicha bamu kati jetu nacha songa mavanga kwa babo batama kutu tala baki mpeve bamu chinsuni luzolo butweni na mbongi butweni na bantu musonga mavanga mamabote antarisi ya bangwala musonga mavanga mamabote antarisi ya kanda musonga mavanga mamabote moma tukwe tombele bya mvukulu bitini bya byansoni tufeni bya sungama na tufeni bya landa bonso kwa bamena tutela chi butwe ya mbongi la kwatia butwe na bijimbu bete ba bansoni pena ba makesa pena bankenge emuna muntu wena chichini chanje nyana mfumuga vuzulu kutubwesa vo bishi kutuzonzela jaga bishi futu kutulwengesa mutomo shikamana muvwama mubakula salu kya tukwishila akava mbongi eyi bonso bakulukulu beto batila mabo babakula mabawa katikati jao ni jina batila maneba ne chingi chimini mukongo ya mvimba pele ko mukacho para mvimba buna batata na mama no to tokolo sina file no nevo
luzolo ina onso nkuna ibasabu nchantoto kumansukina kuna grene ngeta kumansukina kuna ina duka ipushi duka ka bwanaka mbuga kujiganaka byo bidilakani muboye nankuna salu chochi ta sala pele ku chochi zebi musala pele ku chochi bagunomene zolo chomuna chimaku kabo butacha zolo kamolu mba choko mfuta yikwiza pele ku salary yikwiza bonzo kamguba kunini kabwe kamolu mba choko jibuta kawa manasa kwa kucha yakuba pele ku lumbu chiwole kuna lumbu bitatu biyagwa tagwitula akangubaza ngompe mingula nkaga mena bele banza saba kwa nfutu kwa tsaba bumone ngwala ta chanchiya gana amempe nchiya kwanje kakuna butufundura jitula nchiya sarcho tokulu sala bwana ka pataka sechu bungu kusarra chu muna luzolo lwanchi mako kubela mulufivuru luko luzolo lufivuru lujinga ka bonzo butu bwana naka ngabuyi ngwala wo kena na jimbu cha luzoloko bonzo mukabo yandi kazolo ako kakabila bangwala kange jimbu choche nako ni sarla wakacha sarla kachiriani ni songa chu ka bo utacha songa ko nako ti mbajimu na mbachapo somya kwani kabila ani kan kabila kako nge tantamana butantamane luzololo bushinga zene bulutumulo shingana bulufuokole mbutu kakujigana kuna yo bwana ga shiri mtantoto mfutu kakujigana zimbote yandi bonga kabonga chumuna lumbu kujibago ko mponga wo yandi ngwala kwa sabo mbuga mebu ndumulendela kakana tammembe na sarla kwangulu nakanu monsu no pomga yani pe jimbucho ukacha sarila ni bonso fumuga tele madema mineto mbeto ba bonso ni talaka tushira luzoloko mu madema mo bwana ka katuba kambi ndandu ko biolo kwa baga lusakumu pele ko muyaso una luzolo ngomu bichinira abensoni yekororwa kuyeni demarore naku akatira kanda salu choche naku tisala akati bagla mipata gana luzolo buyeni luzolo mboko amanima mfuta bagabaga yo mu bichinika bichini pele ko mumpila kampila buna ndama banza niyana fumuga yene gechifanibisa ana nsengo na character chizolo amen nsengo kwana ibuka bonga nsengo mpe mubuna bukika zabiri ni buna buka lendelaka ini salaka kwesari ibuka kwesari kwani pe bubwana aka makabu mpe mugimpeve mpe kuboba muna asaluchina batonda asaluchina mugimpeve ni kubika bakushi kubikaka ikaba kushi yikaka be kombe batonda aka kwa mpe mugisuni mpe mpila ye kompe bakushi tondelaka buna ndama banza luzolo mubichini bya benso ni tufikira sarla ngati to bakila lundando byolo kwa lusakumu kule ko muyasu buna beto ndo tupakuru na tuike batata bamushirele utondele simbakana nzibala bichuwa mumwizukena zingu mikwiza nanzi bala lusyandama ore dorere amusaitena Zimbakana nzibala bichuwa mumwizukena na magulu metani montu bwanina kore torere amusaitena kore torere amusaitena ekabu twena mubunzonze ngachikwa tata vuma mashiri nazuko buna mbutu yo kusate chini chauchi wakabulya nkunga likuba manemu kutu yimbidila mu mamoma bakubikira katika chilioto buna batata na mama chile no leo.